Bornište broj 1. Bijelivuk Marko, Vojvodina, Branković Nikola. Vidiš da ti kažem. Kategorija 77 kg, sad rade Bijelivuk Marko, Vojvodina sa crveni pojas, Branković Nikola bezbednost po plavi pojas. Za isto bornište pripremaju se Trajković Nikola, Impaleksinac crveni pojas, Grujić Mađer, Impaleksinac plavi pojas. Posle ove borbe nastupit će Trajković Grujić, zatim Popadić Gojković, pa Stefanović Grujić. Popadić crveni pojas, Gojković plavi, Stefanović crveni, Grujić plavi. Da se pripremaju polako i dela kroče, imam crveni pojas protiv Branković Igora, plavi pojas. Dobro, 7. Zamišljali mi. 6. Oni svaki su vratili, a on je... Interes su kvalitetne pripreme, najavljuje i sledeće takmičare koji će danas nastupiti da bismo se mogli pripremiti, vezati odgovarajući pojas i ostaviti odgovaranje našim opremom. Kadeti do 50 kg Kikinj Andrej će nositi crveni pojas, Vasiljević Petar plavi. Kadeti do 55 Borovski Dušan crveni pojas, Kikinj Andrej plavi pojas. Čumić Kristijan će nositi plavi pojas. Do 60 kg Kovačević Marko crveni pojas, Petrović Marko plavi pojas. Kešović Stefan će nositi plavu opremu, plavi pojas. Ačimović Feodor crveni pojas, Lišić Marko plavi pojas. Vukša Luka crveni pojas, Jevrenović Petar plavi pojas. Milovanović Branko Loznica crveni pojas, Trivunović Filip plavi pojas. Radojičić Lazar crveni pojas, Sekulić Mihajlo plavi. Stepančević Nemanja crveni pojas, Sekulić Marko plavi. Vitković Miloš crveni, Ač Robert plavi pojas. Čalik Strahinja crveni pojas, Tomičević Filip plavi. Uvanović Luka će nositi plavi pojas. Seged Ivan crveni, Milivojević Marijan plavi. Selenić Norica crveni, Uzuderović Stepan plavi. Gole Luka crveni, Tomislav Gretić plavi. Vlavičić Janko će nositi plavi pojas.
Trajković Nikola Gulić Mađar. Sljedeća borba Popadić Dejan Gojković Matija. Proglazi pobjednika. Odlični broj 1, Popadić Dejan, crveni pojas, Gojković Matija, plavi pojas. Da se pripreme, Stefanović Milan, crveni pojas, Grujić Marko, plavi. Popadić Gojković, odlični broj 1. Popadić crveni, izađite za borbe crveni. Da mi je Popadić Dejan tu. Molim vas, na to vas pozivam na vreme da se pripremite. Gojković Matija, da li je tu plavi pojas? Da se pripremi Stefanović Milan, crveni pojas, Grujić Marko, plavi pojas. Treneri, molim vas, pokušavam da budem maksimalno korektan u smislu prozivanja i priprema za borbu, nemojmo da gubimo dragoceno vreme. Nemojmo gubiti dragoceno vreme. Ko je Popadić Dejan? Popadić Dejan, Gojković Matija. Proglazi pobjednika. Stefanović Milan, Grujić Darko. Stefanović, da je Stefanović tu. Grujić Darko. Stefanović, sljedeći borbi Stefanovića nositi plavi pojas. Odlični broj 1, Velajković Ivan, crveni pojas, Zdravković Igor, plavi pojas. Pripremaju se Branković Nikola, crveni pojas, Trajković Nikola.